najkonkretnija poruka stigla danas što se tiče regiona? Ja mislim da smo imali jedan dobar samit. Prije svega, dobra je praksa da se nastavlja dijalog na najvišem nivou između Europske unije i Zapadnog Balkana. Uz to čini mi se da je nikad jedinstvenija i preciznija poruka od strane šefova država i vlada Europske unije da zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu perspektivu članstva u Europskoj uniji. Mislim da sve to na neki način sad već dobija karakter kontinuirane politike nakon što se dogodila agresija Rusije na Ukrajinu i nakon što je Europska unija dodatno osvijestila geopolitičku važnost nastavka politike proširenja i ujedinjenja Evrope. To sada već vidimo i kroz ono što su dometi nedavnog samita Berlinskog procesa, koji je došao do 3 važna sporazuma o mobilnosti, koja sad treba da samo mi ratifikujemo u zemljama regiona. Uz to imamo jasno definisan investiciono-ekonomski okvir kojim Europska unija treba da pomogne infrastrukturni i ukupan razvoj zemalja regiona i imamo sada jasno definisani okvir finansijske pomoći za ublažavanje posledica energetske krize u regionu. Dakle, ja smatram da su to vrlo važne novine u politici Europske unije prema Zapadnom Balkanu. Iskoristio sam priliku da saopštim naše očekivanje da Europska unija u ovom novom duhu treba i da pošalje jasnu poruku da je Zapadni Balkan zona njene odgovornosti, da je Zapadni Balkan soba u zajedničkoj evropskoj kući i da Evropa, to jest Evropska unija, neće nipošto tolerisati dalja mešetarenja i, da kažem, hibridni rat protiv Zapadnog Balkana, već da ga doživljava kao pokušaj destabilizacije i urušavanja vrijednosti Evrope u cjelini i da jasno podigne glas i zatraži hitan prestanak destrukcije Zapadnog Balkana kroz realizaciju, rekao bih, ukupne doktrine destrukcije koju treće strane preduzimaju već neko vrijeme protiv interesa Evrope u cjelini. I drugo, skrenuo sam pažnju da se očigledno na primjeru Crne Gore suočavamo sada već sa posledicom nekoliko okolnosti. Dakle, imali smo višegodišnji zastoj u politici proširenja. Nekako logično, očekivano, to je dovelo do gubitka reformskog entuzijazma u politikama vlada zemalja našeg regiona. Također, mešetarenje trećih strana dovelo je do buđenja balkanskih nacionalizama koji uvijek pokušavaju da politici multietničke demokratije na Zapadnom Balkanu suprotstave svoju nacionalističku politiku, što vodi izvjesno ugrožavanju evropskih vrijednosti u našem regionu, te da, kao što rekoh, na primjeru Crne Gore vidimo da i sada kada Evropska unija širom otvori vrata za dalji napredak zemalja ka članstvu, imamo unutrašnje probleme. Sada već imamo jasne posljedice takvih štetnih impulsa koje smo imali tokom prethodnih godina i imamo nedovoljne kapacitete i nedovoljnu sposobnost da iskoristimo takvu šansu promptno i da kažem, ostvarimo ono što je bio poželjni napredak na putu ka članstvu u Europskoj uniji. To je nešto na što treba zajedno da obratimo pažnju. Plašim se da nije samo problem Crne Gore. Vjerujem da se u Crnoj Gori vidi možda sada jasnije zbog ovog novog iskustva kroz koje prolazimo poslednjih 2 godine, ali se vidi jasnije i zbog toga što je Crna Gora dalje odmakla u institucionalnim odnosima sa Europskom unijom, ali mislim da te probleme definitivno ima svaka zemlja regiona i mislim da će biti potrebna dodatna podrška od strane Europske unije kako bismo sanirali te posljedice vrednosne devastacije društava regiona, kako bismo uhvatili priključak sa onim što su naši strateški ciljevi i interesi, kako bi u doglednoj budućnosti stvorili uslove da iskoristimo tu priliku i da ostvarimo svoj jasan cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, generalno mislim da je ovo bio jedan uspješan dan, jedan vrlo koristan dijalog
mislim da su se razmijenile vrlo korisne poruke i s jedne i s druge strane. Nadam se da će ovakva atmosfera, da kažem, biti trajno dobro u odnosima između Europske unije i Zapadnog Balkana. Dakle, ona je inspirisana, kao što sam kazao, jednim vrlo nepovoljnim događajima, to je ruskom agresijom na Ukrajinu, ali šta god bio povod, čini mi se da je jako dobro da smo došli do ovog novog iskustva i dakle vjerujem da će to biti naše trajno dobro koje će rezultirati doglednim članstvom svih naših zemalja u Europskoj uniji. Ali izvinite, je li danas potpisana zajednička deklaracija i pominjali se u njoj proširenje? Da, danas je potpisana zajednička deklaracija, odnosno deklaracija je prihvaćena od strane zemalja Europske unije, sve zemlje našeg regiona su se pridružile i kao što sam vam kazao, tu se na to su skrenuli pažnju neki od šefova država i vlada zemalja članica, jasnije možda nego u nekim sličnim dokumentima posljednjih godina, govori jasno o perspektivi članstva u Europskoj uniji za zemlje regiona.